قرآن مجیدس من پروردگار ہمیشہ اس نصیحت وصیت کران تقوہچ امیک ماد یس تقوی یہ وقایا مز درامت تقوی مطلب پنن پان بچاون کن تہ خطرہ نشن چاہے انسان کن جائے باس تیت کھانا وبا ووتمت تم نش پرہیز کرنا یس کن اس پتھ کن کووڈ-19 تر مز پریت کھانا احتیاط کران اتھے کنت دمو اخ مثال ات ونان وقایا یعنی پن پان محفوظ تھاون ام نشن تاکہ ناسور گھن اس پہ لاگو کی بیبٲرۍ گژھِ نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ لگٕنۍ یہے وصیت نصیحت کران اس پروردگار قرآن مجید کے ذریعے یس قرآن مجید سٲنِس ٹٲٹھس نبیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس پٮ۪ٹھ أمۍ نٲزِل کوٚر تٔتھۍ منٛز فرماوان اَسہِ کُنتھ تُہۍ کٔرِو سا تقویٰ تہٕ پرہیزگٲری اختیار مطلب تمہِ چیٖز نِش پتھ روزُن پرہیز کران یُس تُہنٛدِ خٲطرٕ نۄقصان دہ آسہِ ہم دنیاہس مز حد ٲخرتس مز اگر چھ ظٲہری طور باسہِ دنیاہس مز اسہِ فٲیدٕ مگر حقیقتاً چھ دنیاہس مز تہِ امیُک نۄقصان آسان تِکیازِ اسہِ چھُ پروردگارن قرآن مجیدس مز حکم دیُتمُت یۄس تعلیٖم اسہِ تام واتنو تٔمۍ سانہِ خٲطرٕ مبعوث کٔرۍ 1,24,000 نبی تِمے امہِ خٲطرٕ تاکہِ تِم کرن پننٮ۪ن بندن یم حقیقی مانا وٲلۍ آسن تہند پیروکار تمن کران تم ہدایت اگر تم انگتس مز تمن کران روشنی کن امن نش کران باخبر کس چیز تہ نش فائدہ مند کس چیز تہ نش نقصان دہ یہ امر بالمعروف قرآن مجیدس مز اس پروردگار اس پہ شرعی حکم نافذ کران یعنی یس پروردگار سنین احکامن پہ عمل کر تمن عملہ پہ یس پہ پروردگارن اس پہ حکم نافذ کورمت یم کام دیو انجام یم سۭتۍ تہند ٲخرت آباد روزِ تتھ پہ عمل کرن بیٚیہِ تمن کامٮ۪ن نش پرہیز کرن یم سۭتۍ اس پروردگار ناراض سپدِ یم سۭتۍ سون ٲخرت برباد گژھِ یہے چھ ونان پرہیزگٲری متقی تقوی یتھ کٔنٮ۪تھ قرآن مجیدس مز فرماوان انما یتقبل اللہ من المتقین یم تم متقی تو پرہیزگار آسان تہذ عمل یوان قبول کرنا تہند مقام تھوٚد آسان پروردگارس نش ٲخرتس مز یہ سہ عمل یس انسان تقوی کر ایمان آسس امے ذریعہ ہیکہ علم تہ حاصل کرت امے ذریعہ ہیکہ تھدس مقامس مرتبس پہ وٲتِتھ یتھ کٔنٮ۪تھ تُہۍ وٕچھِو آز رات یا امہِ برونٛہہ اکھ دۄہ تِم طٲلبہِ علم یِمو پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بیٚیہِ اُستادن ہُنٛد سر بلند کوٚر تِم گٔے اتھ منٛز کامیاب تِہنٛدٮ۪ن والدینن چھِ سانہِ طرفہٕ یہِ اکھ مُبارک تہٕ خوشی ہُنٛد پیغام